Ini ke seng tandoori chicken senam bahai ke senam seng nai lainai. Gak hambai, ini cuma hanya hai ini kayak tandoori chicken back kalian tandoori kalian. Ini apa chicken already cuma marinate kayaknya kah? Marinate kayaknya pura cuma 2 hours minimum time rest. Kita punya freeze atau nika. Normally kita cuma mana normal room temperature tu na kayak at least 7 to 8 hours tu na naho. Ini kayak within 2 hours होगा चुन मनो तंदूरी खामन यूज करना इनके और तब मसाला मैरिनेट खाजा ओलिव चिकन तो जे मिनी मैरिनेशन इंग्रेडिएंट इनके ब्लैक पेपर इनके तंदूरी मसाला इनके कर्ड पूरे ऑयल बनाओ इनके ते टर्मरिक पाउडर सुती हिमानो इनके ता पूरे तमने चिली काश्मीरी चिली पाउडर का है कलर बरी होता है नु एडिशनल कलर है का रिमानो कलर रिया है का नी काश्मीरी चिली जे क्वालिटी नहीं है का नु एक्स्ट्रा एडिशनल आर्टिफिशियल कलर रिया को चले होता है अपन जिंजर गार्लिक पेस्ट आपको कंपोजर नाम ना देना ओके फाइनली लेमन जूस ऐड खाया ना हो Final lo na clay pa kya na ulo. Apa pulau no lemon juice by some more marinade ikan angka. Acha abon Then pore. next followed by the remaining ingredients. Oh abon iya gulo o mahike o mosla tosla rong na mix khai mani pore norok ko busuk hours tona nang kamu. Tini kali tum 2 hours oli kha. Then normally no oro marinade khaya kono next दिन वो खाए मानो next in morning वो चना angka. Among kagate bo mosla rok te bo habu ta na. Habuta. Mana ekdom bising basang habe among. Lepas itu वो training में बगैर कसम तो समय जोरा मांगला में 2 hours बाकी तुम complete करके तो दिन आरा को यूज करने नहीं है का नुं कुंभो मैरिनेशन खाई रेडी खाए नुं अब ना मैरिनेशन खाई तो नहीं मानता बट तो Oh je bera mane obo no mo kata mo hon. Je bera mane je jaga no. तो अब तो grill Grill. अब मल्टी पर्पस तुम अक्यों वो खाए मनो कमीशन है तो अब हम लगता है तान मुझे यूज खाए वो तो इलेक्ट्रिक ओवन यूज करें इनका बोना पार्ट होना नंबर बाय इजी और हैंडलर ऑफ अंतर बोना फिर वो खामंता Yang mo siya. बटर अप्लाई करने हैं Tabuk. तब तुम बोना ओवन Kitchen sinay ta na. Or omong ke busuk temperature ro na nang. अब हमका तुम 200 टेम्परेचर सेट खाई जा Oh, obo munna ni busuk minute rok nang no. 30 to 40 minutes Oh. Mo time set khaya. 40 minutes इनका तुम 35 to 45 minutes बैक खाना है हम पूरे जैसे तिखलाया कोने बटर अप्लाई खाए कोने जैसे ते 10 मिनट रख जैसे तो ओवन मिशिंग दाना का Oh. और तुमका वो टाइमिंग सेट करना है 40 minutes ke obo munnai na. Go kasaro nung ki mono kun change ro khainai ulta. सेट करना है वो तब मैंने वो 30 सब क्या है उल्टा करना है Ulta khainai 30 o sopai ke. Oh. Ga abon pore ke 40 minutes ke no muling thang chenai na. Oh, bread roll by tandoori chicken na. Muna nai tongkha. Tay oro 1 minute tong shu kariya nai tongo. Bahai khata kham ni kisa check khlai nai mani. Tay 1 minute ni ya golon sung monjak khnung nai. Croissant bread roll. Iko saksi ke munkha signal rui tongkha. Kari kha tini obos namani. Sini takuk songrok nailai tongo borok srungi tongo sini buhuk song bohen srungi tongo te kaisa bohen no tandoori chicken bohen no kari kha kari di pika ko saksi ke tandoori chicken nang thanga mo tabo market o phalna ka phalmangka
kaisa size kaisa piece makin selamo hotel kotor rogo sang nungui mankha balai khano kutung hobo kari drop hai hotel logo kaisa piece busurok na hobo saksi balai khano nai to busurok kelai mo kaisa piece वो तो पीस हिसाब ये हबा होटल लो होता तो तंदूरी हाफ फुल क्वार्टर खालो अब हाफ ना का लेग पीस कैसा ते चेस्ट पीस कैसा तो वो विंग कैसा खाना था क्वार्टर ना का ओपन ऑर्डर नहीं था ओपन ऑर्डर नहीं था क्वार्टर yang baheno iko senamjak tamsang mo spring roll bread roll mo iko senam lai mani tini senam mani tabuk no senam ka drop belai kan kutung kho gor tabu sat mosla rei to yang tandoori chicken to chana ni sakang bija tabu ekdom fresh tabu ka drop test khaile ni khani to belai kan nai thotok foto kaisa tini angor family lab dong kani mano tani pa kaisa chicken mane tandoori chicken mansa nai thangai tongo kaisa test khai nai na bahai mosla rok hamjam no jang gabang kukhe fish tormani bagai bisungo mosla rok hamani bagai bisungo bahino mosla ko habjak abar bagai belai kono thogo oroni je sranai rok trainer rok training ri thanai boro bahino krungnai belai kana hamba agartala Don Bosco center no je omahai kaisa sekal kaisa kurs klui kaman bagai je serna po sungai rok no rok complete krungai mano tai oro phai agartala no di center of phai oro mal phai mano krungai mano abu 2 month 15 days gak arai mas ni mano bangla beke abo magara to to je serna po tai phai mano belai kana hambai 10 beke